Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Meghalaya State Olympic Association klalom jingilang ye kisinjuk ilakai nakamta bakin ay ki jingken halor ki jinglut jingstep jongki hakabide nakamta pan kintiu ye ki jingilakai hagani kasngi kiladan shpotli kisinjuk kiblawan chikini ka jingilang ki bakan top ika archery athletics football shooting basketball boxing taekwondo karate bat ka weightlifting katkom ka jingitu the working president ka MSOA laong bagai jinglut na kamta barok kisinjuk ilakai ki bela penyeso syaka MSOA haka bede bagai jingentiu ki kamilakai kanom duna ya kasan folklor haka shisnam tekum ta kan kisinjuk kan solidra ya kini hak khmat ka sarkar bakan mang pisa ya barok ki jat jingilakai lada ka kwa banyo i ki nong ilakai ki ban pau hadu ki Asian Games Commonwealth Games barbat hadu ka Olympic Por ketika long kaji selok bagi ASEAN kepala pembek di secretary nomor pa keladon ha ubnai April mo macam sedap April Mei bau ka government kala hot ya ki ASEAN kumbahatsan kan dulu kalau long ka sin kong bau hantan komisioner hot yang ini ASEAN mo kita so tenat aku kita bro ASEAN bahkan ini ASEAN kat bala ai kini giba yoi bagi baterai kap rumah Hasan kan dulu buat ulapan lagi kita bela ai presentation kita bela mo bela ai kita ki jemput nadu ka kanungut ki atlet kita kanungut ki kai ka equipment berpidang don mata state championship judon dem mo kai ka output ka badan kanungut ki yo medal kumta tata kanungut ki coach pidon Teglalong ka interaction ko masla lah. Tiandre ni pat kani kalau gum kecimput bodin ya kan ka bagi ASEAN kilai keren baru komisioner. Kani ka jingi kodok taksi pat kalau mangi ka MSOA apo ni Asia. Slok begini ASEAN ki bla syakot hau komisioner. Bat sotu naki kana mangiru ngindon kaju ka juperkat ha ngin long ha kaju ka nomor nomor kita ni budien dia kesokar kamtam hadirin ba chief minister kesokar kalapan pernah ba kalau kecil terang jongki ba kami keliharu kadiban sei yang Olympiad mo new yang di keniga kentin no klidu jong kejela kalau khiaba ba ngi kwa pan budien ni kita kijing pesko paham dia bendot pak ka jingong bagi ASEAN bagi mo kimle la jong betah tinggi sim yang statement juga siam berkurang hari Independence Day bawa orang bakal government kan sim barok kila berkerja di hadir berbut dikata kalau don ruka jalan jungi pada bakal government biar ke department of sports di lanangnya fine tune dia kita kijing don kap di suatu hia pada kenika aslam kepala don kijing hiran ka jepniat sorkar program partai ka budget mo lakta ti wala kata ru ka sarkar mta ka kadang ngidang yak ji keren kumno ba kan kerja kat bala na ka ka baki ASEAN kiladap syak sarkar ti kani kalau ka exercise sungi ba shubu mo ka ba nomor hoi ni kwa kidon adu matala ndai khatwe mta ngi keren bene ki kalami ka district bukan ti kumno ban pengkai ni ki ASEAN mana keladon ke input mo kumna boxing ba kilayo teng habro ki district igari handrai ka jinge pat mundan jaga mo ka infrastructure hab ya share te nomor hab khliap no itu ban pelong no ya ka badminton ne tu tenis ne ka wi jela ka di kini kilong ki ba nya slok mene no bangin la ban kersian ya ki ASEAN bakin yeng kin la ban sei ini ki nong ilek kai ki bakan sai ban poi chaka ilaya keren ru ilaya selok halor kajing kedong jongki ru kajing dawa jongki ko bade bi coach ki community coach ki national coaches si kin don kam ya ka camp ko ba shi sien dia license system ki don nak jong ki don jing don kam ki ASEAN ki don ki judge ASEAN pa ka don kajing lut ke bobon ma ki equipment di ki barang do ko ka archery dunai sikror ka equipment gidon kam kumjur ke shooting gidon kam kum dunai ka arkur ka
ka tiar siap kini long ki bangi ya wak mo te kum ka football ru ka sport ka ba ayu yo ya ka jing ka do na kaleng ka MFA ru ba ha sport menchua ka adon ka football mission mo ka mission football sorry kalayat sport ti ka turu ka jing ka matasi ka long lada ka sarkar mo ka don nem ka la pen ya ka tu shkamat betulun gitu ti kita ki long ki jing ka matasi ni la ya kerendu sa ka ka point ka balong kongsan bah ka long ka jaka ti nagle nga government kila pentip ni bahai ni sistem shtek kandon ka bagi ong haka parang disruption kamu kandon ka jingtut hak jaka ile kai mo namar kum kani ka indoor stadium mata kani ka tirot sing kani kin kre praman shna mai da ka wai pa ti kita pen kre ya ka GN stadium na kai i mata makadon ka jing prash tu te kindam dia ka jing thut hakikat tu wat ni disiplin ya ka ba ini sistem shtek de ngidang ya karan bene kum no ba ka sokar ko la trowa ba la da pio da ko wi ka jaka la da dot kamban kendiat kan sat ban maromot ita la dia ban hapsiu ko bai wai ru sokar ka kloi kan kersyani kata di ngakuburi kata nilai long ki dikhat ha team preparation committee ai ko play ya ka department ya ke asian rokhat kila sim kya ila compile ru ka na ka department kila compile ya ka mo ka budget ha tu ko lada ngam bakala ka poi hadu jan reportam repokur ye hisnap di I'm sorry mri repo ka poi reposan nama hakakat prang inang mundur nginong 22 hi te ke government hata por ko to larangi long ya 22 ke jindor kam kerki ke jopi tinggi ai kata ka lengba ka team preparation ka budget kawan poi kasan arpokuror shisnap lada ngam bakala ka ta ka estimate la tu ko kabamot lang ikhen khat pra do ar kalau kumba license kejing kapor konkret lada standard ha khandai di kapoi kumba nrupo kan do dengan kumba arpo ne khat san system di lada kalau unta kabut ni gi action kani ka bafi om tanru kalau ka jimbudin ya gajuk ka kalau ka jimbudin ya gajuk kam nomor inong kumdo khat pra kawan no da koi sorkar dah asimpor biang bania peteng biang bania potai biang bania budin biang tinggi aku boleh gitu suka komentar ni kumbong ni pak friendly mentan secretary jan secretary ba kani ka orang ka pandemik te baro syakta wat ka olimpik syak kriya baro ki event support pertai ki syakta lada ngambakla kadon ka report ka mga puli ba ka jingdu dong ha sports kala long kumbashi billion dollars ka long ka jing long ka revenue bai nama ki sportsman ki bede video ki bede mila ki tournament ki bede long kim lang so ki to ngi kerban baka perthai kan sup kan jai biang kan 15 biang kumajulong but kaniga hame khaliaru katu ka team preparation ka ngila pkhre kaniru ko jania srim bat katu bo di mentah ndrai ngila simno jan ka jui ka ngila project hatu kupor ka kan sawan ha ka ju ko Tekla don ki qualified coach Henry kim shuyo rung haka department pa lani kim dot mo panu ka jing kasang jing siu ti kita ro di ki bang ida ya keren nakta milaya keren ru ka bidai kat no teli ki national nama kalau ban yo sei ki rang sai kalau ko bedun kambha ya ka wei po ya sian bari ban pha ya ki noi la ka jui ban sim ban pa ka nationals ingin kuat ban mi itu ki kubur ban oba kan bisa la ni ka soka le mai bisa kota ada kan ni ka jing persang jongi na ka misui ban ya kan bak soka baka soka kan sutu ba to kat ni gede jindon kam sisna ya ki ni ki asyan ki bakhi ki ba im mo kadang da ka jing kan pa soka ya ki asyan ki bangin nang hap ban penim kita ke asian buatan ketiar tentang di kumnuki terikam di kum kita orang ya jika keren lah jong ke kategori di malu mana bagi jika keren kesorkar kalau bah mentah kadang ke kategori A kategori B bah kategori C ke asian mo nomor pinkan mau baka haka national games min habban host like hum really di sebuah kum rugby kita haka dan haka C nomor bah
padon ASEAN padon mo batip ni dia je nak ka lesi nak taki dan sekali ASEAN ke bangin nang hab ban ya ayu te kani ka jing ya kana mentasi ka dei tik buat kita di ASEAN ke bala syakot ak sarkar buat ki bala li ai kot Iceland te bala li ai ya ki jindawa juki buat ni ko MSA nomor ni pat ni syakot pat kelah sarkar te ni ko anya su jumut buat ki haduk kat nu mo ni ya keren bang sarkar kai ka bakin la ban ai kai ka minimum mo ni pan chispa le sing sarkar ka ai lai pau sau pau persen nimtip mo yoki ai dot ngim nang ni din ra ko bangila affiliate hangim ta dan arhoi tu ya syon but kidon pat sa kumbalai likely kebede kidon haka kerdan provisional mo ka bangidang a yaki ka affiliation subject yaki bagi hak kidon ki kriteria mo di kadang ka affiliation committee ke ba nak masui ki bu iki kendon ba kawan ka syon segi kemudian kita itu ban itu kemudian kila pelong dalam ke state championship ki don dalam ke jing itu nak kata ke national federation no di kita di ayu ba ki ASEAN ki don kita di wat meneru ki don ke South League ASEAN hadin bangilai keren ia ka baki keempat pendap pat kedong mo di gila ongba suba ai poringi sai sisi asli bagian pendap ini di kanika mataksi keempat kut nama kidun ki ASEAN ki ba mangiru nilai khot ka tungut kan simpon ni la de shong dot baro di kadang ras ki ASEAN bagi nang shong pat sahadin alaisi ki ba kelam amo ki bagi kelapan yo khot mataksi nang khot pat hadin alaisi nang ba ka mesti abang ya kerem pasokan kalau bagi ya kendu ASEAN gila ban batai ban omba kat ni keluar kadai ke jintan kam lada pi kwa shisha bat sei ya kirang kesai le kai tang football ka poi hadu ar keluar tang football kibik te achari mentan ngam batai fi tangka equipment sikru shooting tangka equipment ru poi ar keluar tang te ngasomat ong yin sala ban ai fi ke ni consolidated figure hati kata kau disi, Ray malu mana ngasu pet abang pet kemudian teka poi syaka pala sampo kro shisna, tamne duna pala pala